Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Inta ibasa ti Roma, Kapitulo 10, versikulo 17. Ngarod, umay ti pamati babaan iti panagdengdengag iti mensahe. Kat umay ti mensahe, babaan iti panakaikasaba ni Kristo. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan. Amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno kanya. Manong Arman, kabayatan ti panaginom ta iti arak. Irwar ko man kit di ti baraha, tagtong itado. Ay, una, Gina. Ay, pang nga asiyaw, ta saan adito itersenak ti pagtungkitan nyo. Arman, Gina. Ninanamit tong itlahan mo ta. Wan nga rod ah. Basta, mapan kayo iti sirok ti mangga di ta igid ti dalan, no kayat yu ti agtungit. Saan adito? O sige, mapanta nga rod iti sirok ti mangga, Manong Arman. Malangaro da. Alayan ta, tidanom ko ti arak ngayon naman ta. Nana, mapan kami. Ah, mapantan, Gina. Aha? Oh! Tungit ko, Manong Arman. Una yun. May sabay. Maminsan ba? Pustahan ta. No, mga bakan to man, eh. Sige, mati kumatang iti arak ngayon naman ta. Sige, Manong Arman. No problem. Ayos. Oh, anyat aramidin nyo dita, Arman. Di mo pare-resti da dyan. Pare! Nakalabot ka, mat. Wow! Nagmetaporma, ma. Adda pa'y kadwam a babae. Ken, kastaon ay matipos turam. Kas kalabak nang itisuot mo. Nakaadu kay sakit diti na inom, Gina. Arman. Ang saan pa, mat? Kalalayangan na lang, pare. Ang kaya, sa din natin papanan nyo di kadwam ta naka-spooting kayo, mat. Sabay, di mo yung kuyog mo masidag dito, itap mo, iyamam kumamat. Kas may sana mati. Mapanmimot ikasabati mensahe ti Diyos. Tinasaya. Kasabanda kayo? Kaya tiyo? Ay, si Kamat. Dudugit din eh. Uminom ka man pa iti arak nga muna. Tapno may mayat pare-resti. Isat pa. Ay, sige nga rin Ay, ayos Kasta. Patgan ka, Arman. Uminumak ang basit lang. Sige, umuno na kami pa, brother. Ay, sige lang Brad. Nas ka nakasabak dagito'y dua iti mensahe ti Diyos. Ita, pare-resti. Kasano kumamaadaan kami ni Gina iti pamati akas kada kayo? Kastoy kami man. Nga arta. Kunana iti Roma, Kapitulo 10, versikulo 17. Umay ti pamati babaan iti panagdengag iti mensahe. Ket umay ti mensahe iti panakaikasaba ni Kristo. Iso ti kunana ditoy, pare Arman. Kasta ya. Ay, mabit lang ata. Agsyatak pa'y. Anya da ita nga inararamid mo, Resti? Apay, nanang. Kunam akasabaam da Arman kan Gina. Nga manya nga iti inaramid mo. Nakiinom ka kadakwada. Nanang. Ay na Resti, nakababain ti kasta nga inaramid mo. Anya laangan ti makunada Marshall kan Edna akakaduam. No kastam metlaang, umikat ka laangan amang ikaskasaba iti mensahe ti Diyos. Ninanang met. Kat, adaya kastamot ang mga saba. Makiinom ka, kadagiti kasabaam. Mayat, pare. Kasta, pare. Uminom ka mo titi ara.
Baya mo na ita, mangas kasabay, ti mensahe ti Diyos ako na. Ragragsakan tayo kiti ti biyag. Tanong matay ti tao, mawanan na. Uwin mo pare Arman. Uminumaklat na. Basta, Manong Resti. Ragragsagam kit di tibiyag mo. Kakaiso ng ubing tayo pa'y. Paritan tayo kit di tibagi tayo ngaag-enjoy. Puno ah. Ang happy-happy tayo kiti. Correct. Kakaisunan, nawaya tayo, ang mga ramid, iti kaya tayo. Alala, tagay pa eh. Tanong may bustiyarak. Kumatang tayo manan. Sige. Ay, awanan ni Brother Resty. Nagsublimot na iti sigod nga aramid na. Nagbali na naman martek. Saan na makikuykuyog kada tayo? Talaga akas ta dagiti tattao. Adi pa'y na ipundasyon ti pamati da iti Diyos. Nalakada ang masulisog, kabsat idna. Sa bagay, podno dayta, Brother Marshall. Ikarkararag tayo langan. Asapay la ko ma, tagsublin tumot lang ni Brother Risty, iti pamati na iti Diyos anamarswa. Sige, dayta langan ti kasayaatan nga aramidon tayo. Sigamit ka tagbambantay ita dito'y tersena yo, pare Resti. Awan ni nanang mo? Awan, ada na panan na. Inton bigat pa sumangpet. Oo, kasta ka day. Ayos ah. Iso anawaya tayo itang agiinom. Ay, tinasayat. Ingka kita ni Gina. Tapno ada kadwata nga aginom. Ay, wala pare. Ayos. Da kayo matgayam dito ada. Iso mo day tan. Aldaw ti panaglinis ko iti kuko ita. Ha? Agpadalos kayo man kit di iti kuko. Ta isupay ti makwartak. Na. Oo na yung tayo. Schedule mo gaya mita nga aglinis iti ko ka. Aglinlinis ka iti ko. Ay kat, agpalinis ka. O sige. Tapno adamat kwartak, Manong Resti. Ala, linisam nga rod ti kuko ti imakan sakak. Kalpasan na. Ninto mat pare Arman. Tauray syakton ti makamu iti pagbayad. Agiyo si akpay ko ma. Gumatak man iti sigarilyo, Manong Resti. Ay na, Gina. Awanan eh. Kita ni pare Resti ah. Naplatan. Nakaturugan kapoy tinalaos abartog na. Gina, Arman, ayan ni Resti. Ay, awanan, nananay. Nakaturugan kapoy tinalaos abartog na. Dahil naman eh. Kita nyo titsura na. Ay, sus, apo. Una yan. Sige na na. Makamo kayon kani Manong Resti. Tagawid kami matan kani Manong Arman. Sige, agawid kayo nga rudan. Tani, kasta una yun ti Bartokyo. Pare Resti. Apa yung nawis na dito ba? Kaya't ko kadbuhan nakita nga uminom pare Arman. Ililiwag ko man ti panangungot kanyak ni nanang iti kalman. Anya? Inong tanda ka ni nanang mo? Uwan nga rod. Kaslak, ubing. Iso nga, ginjoy taman kidita. Aginom ta, aging ga iti kayat ta. Anya? Ay, no, duduwata lang mo dito eh. Narigat nagpakarabita dito yung syudad, pare. Di ka kadiagdanag Arman. Adamat motorsiklo ta. Makawit talat tayo iti kayat nga oras. Sige nga ro. Sikat yung makamo, Resti. Ay na, dakas adamag, Brother Marshall. Naaksidente ka no ni Brother Resty. Anya? Nakamom iti dayta, kabsat. Ni Arma nakarubad na. Impanda ka no di ospital. Nadunor ka no ti kanawan at akyag na. Anya ka nung amin ti makagapo. Apay ana aksidente, kabsat idna. Ay na, napanda ka no naginom iti may sa abar iti syudad. Kat nakamotorsiklo da nagawid. Pagamunta na disgrasya damat ka nun. Ay, una yan. Di da pa lang amin maikat ti panagbarbartek da. Tinasayaat, mapantayo bisitaon ni Brother Resty di ospital. Amuan tayo no anyan ti kasasaad na. Sige,
Dahi tangarod taramiden tayo, kabsat idna. Agyaman nakta saan gayam agrabi tinapasamak ken ka, kabsat Resti. Wen nga rod. Kunak na mataya kon. Gapoy tinapasama kanyak. Ngem nagasatak. Gapot at titakyag ko ti napurwan. Resti, kasyam ko matibagim. Ijamon ti panagin inom mo iti arak. Agpayso anawaya tayo nga agaramid iti kayat tayo. Ngem rumbeng nga ammo tayo ti limitasyon tayo. Tapno mailisi tayo iti dakas. Amok na ito, brother. Ang nakalipatak namin. Brother Resti, agsubli ka kuma iti pamatim iti Diyos. Di na tayo baybayan. Nulakit di ta agtulnog tayo kenkwana. Pare Reste, ato tila ko ni nanang mo arak. Saan ka de? Ha? At iti ₱1,000. Igatang ko amin dito iti arak ken pulutan tayo. Aginom tayo manayin. Ag-happy-happy tayo manayin, pare ko. Pare. Pudno nga do tila ko ni nanang. Ang may salang ti alaan. Kan saan ako na makiinom kada kayo? Na. Milagro. Apay ngay. Nagbalbalaw ka matayin, Reste? Panagkunak. Panawanan tapno agbalbali tayon, Arman. Diyak ko na nadakas ti aginom. Nulakit, sana nalabas. Aya. Sige nga rin. May salangan na buti ti arak ti katangag. Tay basit lang ha. Narigat mo't niyagpaiso. Nung masubrak man ng taginom iti arak. Karitan ka iti tungit, Manong Arman. No abakan nak, siyak ti gumatang iti arak nga inuman ta. Ay, kwa. Gina, pasensya ka na. Saan ako nakastay ta? Panawan mo tantap nagbalbaliwak. Kas ka ni pare Resti. Anya? No kasta, di nakdanggayan itang aginom kan agtungit. Gina, panagkunakat. Panawan mo tantap nagbalbaliw ka, adin ko. Ha? Amangan no awanton ti mayat ang mga sawakan ka. No kasta ka akanayon. Tila ibagbagamat, Manong Arman. Tinasayat. Agawit ka kiti yung balayaw. Inkagdigos tagsukat ka. Ha? Agkukuyog tayo kada pare Resti ang mapandom ng iti sasao ti Diyos iti simbahan. Aldaw ti Domingo ita. Entay makimisa. Alakit din, ading Gina. Intay ni simbaan. Iti kasta, maadan kamat iti pamati iti Diyos. Manang Edna? Saan kamat ket di apetitan? No talaga adi mo kayat. Ngamday to iti makunak. Umay ti pamati, babaan iti panagdengag iti mensahe. Ket umay ti mensahe, babaan iti panakaikasaba ni Kristo. Kasta ka di, Manang Edna? Sige. Padasok ti umay dumngag iti mensahe nga ibagbagam. Manong Resti, gumatak man iti may sa shampoo. Kasta, ha? Agpakababae kan, Gina. Okay, time. Adan to nagaram kan ka, no di ka umininom iti arak. Kan agsigsigarilyo. Ni Manong Resti mo. Tila ibagbagana. Dagit din shampoo. Saan kami na nasayat akitaan iti may sa abalasang ti agat arak. Ken, agsigsigarilyo. Wan matkit di Isu nga ron nga ikagkagumaak tagbalbaliw. Kaya't kumatimadan iti pamati iti Diyos. Nasayat nga ron no kasta, Gina. At iti shampoo. Agyaman na, Manong Resti. Ay, inton Domingo, agkukuyog tayo manan ang mapan iti simbahan, wan. Naskan andi tayo lumangan adum ngag iti mensahe ti Apo. Wan, Manong, di kay agdanag. Kanayo nakitan akumuyog kada kayo amapan makimisa. Maragsakan ako na'y kabsat. Gaputan nagsublimot lang ti pamatim iti Diyos. Agkakadwa tayo manan ita.
Dakkel mati pagyamanakan ka. Tadinak binaybayan. At dakalat taakas na puno gayem ko. Iti laksid ti madi nga inararamid ko iti kalabas. Saan ngagbalbaliw ti ayat ti Diyos? Isu arumbeng lang, mat. Asaan ngagbaliw ti panagayat ko iti pada katao? Narigat gayam, no di tayo agtalinayad iti ayat ti Diyos. Tanyaman nga oras, ket mabalin nga agbaliw ti may sa tao, gayem. Wala, no umadayo tayo iti Diyos, maguyogoy tayo nga agaramid iti dakas. Uwin nga rod. Kas kanyak ko ma. Daddan ni nagbalina ko na mamartek. Ang na yung baglakit din. Tada ka agayem ko, akanayon amang bagbaga kanyak. Pagsayatan na pa'y gayam. Saan lang asika? Adda pa yung dajina ken Arman nga inkuyog mo. Italang nga mapadasak ti kastoy, Resti. Kastoy gayam tirig na ti, adda pamati na iti Diyos. Ah? Katamo, makunak ada ito yung ti pudpud no aragsak ti biyag abirbiro ka. Resti, agyaman tadda ka, nangkas ka sa bakanya ka. Rumbeng lang nga umay ti mensahe ti Diyos ken ka. Babaan ti panangikasaba ka ni Kristo, Arman. Pakawanin na, kabsat Resti. Gapo kanya, dandani ka na yaw-awan iti pamati iti Diyos. Sinulisog kang agbalin akas kanyak. Da kami ka ni Gina. Da kami nga artag iti damo. Banaga saan ko maarumbang nga inaramid ko. Arman, lipate mo dayjay. Mabalin na may sawagas ti Diyos dayjay. Tapno ni Gina, ken sika, ket maadan kayo mat iti pamatikan ko na. Podno day takabsat. Ket, madaydayaw ko mati Diyos iti agnanayon. Agbiddo ti tunggal parswa, ngam si dadaan ti Diyos ang mamakawan. Kat di tay kumamatan sublian ti anyaman, nga intay nagbidbiddutan. Papagayam di tan ti naggipusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.